cyane kana nyine bwe ni asasi. Assalamu alaikum wallahi wa barakatuh ngina ngo ndetse byame ndetse aracyane ndetse Gitega Films Production wemeza gate kacu ndetse ya mbere twanye ndetse umuvandimwe wa murashapfuye ndetse akinda zira yaje kureba umuryango yoheje miliyoni 2 umuryango bayiho nabi aho ntacyo yarenzaho ndetse abana barabibonye muvandimwe apfa bareba ndetse kuko babona kinda bavuga amagaye muyomba nukurira umenya ngo bapfuye bate ko namo ntacyo bazi bamanasiye hanze gusa yagombaga kuza ugasanga ndetse atije akavuyo ku mafaranga akabanza akavuga nande Simoni ngo namuze Simoni byarangiye ntago bisubiza inyuma ndetse n'ubushobozi bw'ijambo dutangiye part 2 kabiri yayo twarebye rimwe ndahinjiye nitonze ninge namwe yaracyari Gitega Films Production ndetse twamubonye twayisobe salama subira ndetse gusubira inyuma gusa nta kiri cyabaye ndetse niwe nyina gasinema ni nawe kakize inkuru yose nawe yitwa ndetse nirameba fata ni fata aho nyine byose ubwo navuze uko utabyemera cyane n'ubururu ni fata irakoze Frank Berance nabaje mu rukinyo imena so nyine gusa 5 kwa 5 ni kapiteni ndetse tanzita imena ndetse simyo nyine gusa aracyari irankunda Simoni uyu numu yemo muri sinema mubi cyane n'ubwanwa bubi cyane birana musanya gupfa uyu nawe kuza ko nta kindi yitwa irakoze Steve ni dragidira nyiri mari nyiri boro ndetse subira niwe nyiri inkuru gucungatse yasokanye ba ano umwana bose aza kurya isi namwe mugowe neza kabisa amakuru y'imya ya turashimye ndetse hari abantu mu rugasanga ni bazima abandi ugasanga ni babi turazo ndagushaka kera bro amwe nk'abakire ni hatari umugabo akayiruka asuka nk'abakire hatari ni hatari na mugabo uryama ni yagiye gupapfa niki mu minsi yahera imigambi mbonye agatelefone ni bisanzwe na mugabo ufite utari umugabo nta migambi ugira wicwa n'ubururu umwana wambaye arijasha avuga ati gatse kumuraba asha nanje yo ntakubona hayimere gahunda yo nukuri ni sawa nisakasi gusa ugira ikibazo nari biri naho ngo wirutse cyane atari we ngaronka gose biragoye no bazindutse kare ntago ari uronka ibya mbere mu isoko ko mutama guhera kubigena na muzi niko no mugane baciye mutama nukuri mutama no kugira gutya cyane ntago kubyara umuhungu biragoye cyane twe masabwe itumye aratinspira kabisa unanje uno mugane maciye n'ikikiki oya ndabibona usa neza kwezi agafaranga baragashitsemo ndetse agafaranga umwana aragafite ntari ibi undi mu mari ziwe turakora neza usico ankundira nuko ndamukora akazi kiwe neza papa ariko niziwe apana zanje imari zaswo nizaye wazikabye se n'umundi akagira neza ayo umuntu akagushira mu bintu bazakubisha hari abahungu beshi usagomane wabo ceka imiryango yabo yarabazubye ibintu by'imyaka ugasanga barabazumye ibintu byo miryango ugasanga bimwe baravyikwegeyeko abandi bakajyana arabo miryango bakibiguha nabintu byo kuzana imikino kagumane sakaswa na nyoko itugatwara mana batumbu bitangiye mufatireho bose mwara bikoreye kumwavuze musanga bihari uyu mugabo uzanye imikino ngana kudiha bari rindire dawe pasiteri bikanyarira bane tu sinayateye imbere asha ateye imbere kanda murindire kabisa tugani azamuzi ande Simoni uze kamanze ngubwire nge nakoze ipensa ngari ya pastor ndetse n'abantu mujya gusenga cyane cyane abayabo muje wacu muhira kuza kuducumuza gusa uje nimereye neza ndi kwa maso uri muri yangura mwanya magasarimani wambwe ari kikagenda moro mutaha usanga ndi kurya kire niyanye kije kujya mu kinkonsome kubera iki iyo mese neza wangu pasite na mahoro kwangu cyangwa neza nta kibazo yose dushikanye uyu munsi turamushima kandi bamena gashika ngaha mu rugi wawe ndefuje kenshi gushika ngaha mana yamutumye ariko kumvuza umwanya akazi kenshi birakomeye imana byaravuze ngo yasenza arerekwa byakunda kuturonka umwanya handi uvuga ati yo mana ikunda abantu berekwa twe nitwereke bigenza bite ni gute kwereka ko nyina koza amahano kandi nayakoze nge ninyere ko nayakoze probleme ko boyimbwa shenze kanaka ibikorwa kanaka basanga yafatiye nama uyu undi ungende yamasane n'ijyambere ndakubona mu rugo wazanywe n'iki kambe kwa duhudu gende ho kwande turaziranye kuvuga ngo bikavuga ngo yateye imbere ndakuye mu rugo bashobwe n'amahoro
nibyo byiza genzwa n'amaguru nimpamagaye tuza kumwana w'umukire inkuru zawe niyo wahora ivyibigo wana nuko akurugaye n'umurima nisekiriye mwoto ni yindi nta kibazo gusa tu mbi Dubai kira ndabe ko nokwagura akarere imari business zacu mafaranga tembera ipinda uyage n'abana bariya aha urabe koma nyine woko konegisiyo nanyitera imbere n'abakobwa aho ndetse mufatane ndiko ndaraba niba nitonze mu Burundi hari abantu benshi bakora hari abagenzi benshi mugabo jewe nkuko mutama wawe dukorana bakaze cyane kandi mutama barakwana kandi mutama w'ino umusazi business zanje nanje woba umwe mu bantu ba hafi cyane basi twumvikane ndebe kuru nzanyereza yaso azakora iki ko turi kumwe nawe urya ku note za papa wiwe urabyumva yego cukiro ni sawa sinzi yuko gusa akabazo hagati yaho muba umaze kumubwira muzehe canke wiganireho nyine na papa mutama ntacyo turayaga hakuru kinini cyane abanza mu mugeza ko uyu mwana ari makini kandi aratekereza bwo ujya kukyumurira bakare umunsi umwe namugati ndaguteza ariko niuza kameme najewe ndagira icyo nisigarije kuko izagushibukana to mugajewe jewe sinita ingori ijya kurgira abanzi kabundabunda mama wawe yo byinjiramo cyane kuko nkeneye ko masabwito hagati yaje nawe gusa yakeneye ko bakora ndetse ku mitungo yase gusa ko yavuye kure cyane no mukire kumwe je nawe miliyoneri birashoboka papa nabigemo afata kana gusa agamutanga turumvikana wanze amateka yaje ndakwizera neza ko warakoranye amateka aza yaje ko nayo kujya nyene nta cyahindutse ni kujya nyene abita yaye ko nayo amuze gute kunateka afite sinogwa sinohakana kandi sinokwemera n'umwanya umwana wa papa kandi sinememo no mwanya ndibaza ko bibaye ngombwa tuzokwicira undi munsi ngiye kuvyiga neza maze no kuganira nkagisha inama mvuge ni yanyiba bigakunda cyane izere kuzompa gakuru keza cyane okay nyene bibaye ngombwa urazi bro sinoguhakanira bivaye n'umuryango wa ariko inkuru kinagazikora mu bize ngo ari makane nyuma ko ndashobora kumucisha ko nakumviriza ko bishobora gukunda oya nta kibazo niyo bimucisha ko cyane ntari bigusa rega mugabo hanyuri urakuze so bumuretse tuyari atabiza muta tugenda ngana amahoro amahoro kweri tuje ngaha anye kwabwira ubushobozi bw'ijambo kabaye kuba dusunikirwa namwe mu gushika ngana muri Imana yamubwiye ati ngwino muri rugo birakomeye kuko umva ubaye mu buzima bushasha iyo ubiseke ijambo ry'ubushobozi ufite agafaranga ugasanga abantu bafite agafaranga bari kugira gutya ni bibi ubushobozi bw'ijambo ubushobozi bw'ijambo Imana imbaraga z'ijambo uvuga ni bwoko ki bigusunika gute wanjye muhira kweri nanjye umeze nk'akabutindi ndagutera igipfunzo urabona nta kintu iryo jambo ry'ubushobozi by'Imana kandi numvise Imana indongorera gushaka muri no rugo yavuze atabirakomeye yuko ushobora gufata decision ukwemera iryo jambo kuri ba muri wewe kujyamo indani ubuzima bushasha burimo burashaje tangira ubusha wabonye imbaye ubuzima ubushaje Imana yakubwiye ngo uze kundeba ungira inama cyangwa yahuye n'Imana sha abandi bana baravye neza uratunguke gisagara cyose usanga je n'imbaye ubuzima bushaje Nijye uri mu buzima bwe wowe bijajiranga ndakubwira ukuri kw'ijambo ukuri kw'ijambo nta kindi ijambo riba muri we niryo riguka ari mu buzima bushaje ashaka ubuzima bushyashya bwakira bwaraheze bari mwakira bona ntakikiranye muri purigatori apana mu ijoro nubwo utabimbwiye kubera ibyaha yakoze ni byinshi cyane ibibazo biri wanyu toka muri wanyu buranga pana ko uri kurazunguka mu ngo z'abantu zakwatesha umutwe utazi vuga ibyo utazi wabonye ibibazo mwamo ku izuru yavuga ngo Imana igiye kunkorera imbere antibare emera Imana mba utayemera kimenya ko ndayemera we nimba utayemera katugenda ngo hey wemera Imana siko nyemera uyemera siko kuyemera siko nyemera siko biri funga umudomo ahubwo nimba arivyo cyanakunzanye menye ibyawe byo mu rumengo ufatira urugendo rwakunzanye toka ahubwo nomenya n'uwaguhaye karibu ni wewe ubwira neza ubundi kuki bambwiye ko winjiye batambariye sindaranga ariko ngira ndakubwiye ndagenda mvuze iyo ikibazo cyavutse wiga gutora inyishu aha inyishu nta wundi ayitanga atari Yesu Kristo atanga inyishu nawe gusa ca muri bamwe abandi ntabacemo niba bakunda kuturusha simbizi ukabasiriye bavuga ati fuko nanje nkoruko
akora gutya kugira nanje ndabekaho nk'umugabo nyine reka so bakavanyamo inyungu uzokwama umusaba buri munsi ngo urukweto angwaye umusatsi wagize gutya washukongoye fura papa nkoremo Umujya- turutangire umufyete ndi kubyumva fyeta so bwengo kahabona rya kuyaso iyo ni inshuti mbi ya mbere ku isi Nyagasani ubonye umuntu fo kuja mu byiwawe igushuka reka nkore gutya ugaca ubwenge muhu ukamererwa neza pana kujuza n'imikino wewe ukura amafaranga aswaryamare na soni wewe ubundi munsi kwiganira ko fresh nta kibazo muta aho ndiye kubyumva wa mugabo kibazo yego ndibaza tuyari inama nizo yo kurya amafaranga pa nkayamara nyuma akantu manuye ndaryohewe cyane no kumara amafaranga ya papa ko na original ariko arakusibika 20 kuduga abari karakura cyane birakomeye kwihimbira nyine imirimo yiwe nko kuri kurakivuga mpaka manza byiga avuga ati yasinze yarya gute nanjye apana kuyarya umunsi iso yahita gufata uzakomeza kumba hafi bro ndazi nawe umugenzi wanje imfashe kugira ngo njye ya papa muri make mfashe kunshuka reka tushire hamwe muri yo muhanga naba uzocumba tega amatwi agusubiza nk'umuhanga kibazo komeza nshuke nzahora nkumva kandi ikintu nakubwira nuko Imana yatumye gaha imagine kandi wumve ngo Imana iragukunda kandi yese karakurondera Imana yamutumye ko itamuciye ngo ijye kumwibwirira wakire ubugingo bushasha ngasana uhinduke n'ijambo ahindurwe ijambo ry'iki neza aguhindurira ubuzima ndetse uhinduke cyane wabonye faranga ari kubisa romoka n'umuntu unabyiye muragoye ngasana neza musore kai kwiriwe samwe ni nyine wabonye ko nyine Imana iragukunda hirya hino hakurya hakuno ubu Imana yarinze intinya jewe usanga ikunda ngiye nyine utaborosa we abandi nagi bakunde dore ukameze n'umutwe mu mwibwe na borosa wagira gutya ngo shishini igitoki ukagira yantinye yaho umugabo ko yaratinye sinomushiki n'abandi yabonye ivuga ati basi nabira bakunda ibi gutume we kugutuma kuri ngewe ubwenge ikibazo je sinzi ko mwakoroke nyaso nugira na niyo ngiye si teko zimanireba abantu badafite isuku barije kureba ufite isuku naga Imana yakubwira ngo ngo bite guteka da cyane cyane abafite iminwa minini nk'iyi ngiyi nibijya kureba cyane sivyo sindi umuntu atinyitse yaho iyo Mana itushikiye yibwirire wasanga Imana imutinya amaso ameze kuri atukuye yamenye ataborozwa rimwe mu kumwe cyumweru umunwa nk'uri yawumye Imana yatinya no kugerayo wegende yibwirire Imana yagivuga ati ntago nava kugera reka da imisatsi nasokoza ubwami bwanwa niyogosha kositimu aratira ureba kwikora ukuntu hasa si ishati Imana igutamutinya Imana ntago yapfa kugera Imana rega nira bagatinya ngazani wawe ndako umwana wanjye ndarakuremye ariko we aho ugeze nabwo nanjye wanshumuza Imana ikahita ikata vuna gugwa atagera gitabara reka nigiye ndagiye wa mugabo wamunyu uzobibona inabwirwa yagize gute wanyu uzobibona izamunyu uzabona ibiri imbere toka je sinzi ko ari bya bikorwa by'ungaza byahaye kari abantu wasanga umuginga bamunshumurije nibarindireje mu gatondo bacumuka ni mu cyude mwana tumvira se na nyina yumvirije ako nakagani Urahonera ni neza ndakomeye rwose mwana wanjye ndaguheba gute kandi nzi ko tubana waranyanze kandi uzi ko ndi nyoko mubana cyayenye nyirasenge telefone wewe ko nuwe ko raganiriza ha muntu wa na chat uye muntu umuntu wanjye ndese reka shindi kura kwa sisi n'inyo bikuye sinzi n'ibyo ari byo reka da sisi ndi pandra aracyari imanzi ntakagerebana n'abakobwa n'umunwa we n'imanzi n'anabizansi gusa amaso aratukuye ubanza nk'inzoga wanje ukunda no wapi kabisa haragenda naho mbaye ndabirimo nta mwanya afite umwanya w'akazi gusa bageza ngaho twuki turamutongoza abandi bo nibyo bigezweho imbere yabo raba nkawe usamahera amafaranga bogari ubuze yacyuze ucubura umukobwa mukunda ukabura umuntu basuvuga ati wanga nzanya nkubita kabizu niyo naseke nta muntu ndeba ubwiza ukuri ndazi ko mu rugo nta kintu na kimwe tubuze byose birahari kimwe gusa iyo tugeze kuri iki kintu kigukunda ikintu umuntu wese kwanza kwitondera wumva genda gake hanyuma nyuma sinumva yuko nabuze umukobwa ushobora kuba tugendana cyangwa dushobora kuba dukundana barahari gusa umutima wanjye nta gahunda mfise umutima nturafata ntabwo bibaho nta mutima utagira gahunda kide kurwaye vuga ati ndarwaye bakujyane mu bitaro niba yagize gutyo ugasanga ari muri bira kubitaho inyundo bihere
ukire dore urwara aho nyirwara atarwo mukire bigaragaza kadakoro adameso nani aha muri ko uri kurasokoza uguma mwisokoza imishatsi mutazi ngaha amafaranga asana nyina yego ni mubana ndetse karabaye mwe murafise ubwenge bukwiye neza mu mitwe yayo kote kandara yasana nyina warayamaze njya muraja ngaho mukazigiza karabaye mukazigiza mwibaza ko bitagoye kurondera indya mwe murazi irasiyo ngaho ngene ingora mwebwe irabagora kandi baramurungikira niho ni rimwe nabanyo ko mwaza mumuzana ngo mufise amatongo yahe utega hehe ubu atumariye byaye ko bayamaze bagurisha kandi ubwo yose ari ku mufuka wiwe munzi kuguma muzuzi wese ijya wese mwaza ko ikimbwa ku mafaranga kurya abantu imagine toilette sigaye zimbye karabaye kandi imbishi wese muguma mujayo murunda ivyo murundayo ibiri birakomeye urugo rwanje niko mwagize bajya gushira ibyo batariye yose umviza babwire muzomvira mu rugo mumviraho mutari mutoka mwende mumenye muja asenzwe mwangane ndabatunze amafaranga asenanye muja mwebwe hanze uburazi ngiye gukora ikintu kigiye kuhaba amaze kurambirwa mwese mudafise amahera yo kuja mu restaurant kujyayo kwa nyina muzosubira kunekera mu rugo karabaye hazoteka abana banje bafungure mugamwe inzu yiwe yasoya nyina abana be nago ndababona baba batuye muri karisi borewe muzoca mu mbononi ubundi arari marabivuga arwaje muraho era abo ndawo igitwe kibi uriko uranyumva wewe nawe ni uri barira wenyene bamusenze umwana ari ugomba kurya gusa je ubu mugiye kumbona wewe ubu mugiye kumbona muranyumva sinumva ni ubwenge bwanyu none imashije kujya kubwira uvutuge umuntu apura muzizi zibano zingo dore ko kimeze n'utwerewe tukiriki muzu baje kartaso nuri masakuza ana moto yagenda so yavuze genda so urajya ngumva ko awu goma wicaye gape ndafise iyi restaurant muzoje kujiwanya gape abana nababyara kandi buri mubyara mukozo gatuga ni ipiki muza muranyononera inzu nasoni rero urumva nanje cyagera musubimye nta kibazo uzatekereza uzi ukuntu abakobwa beza bagukunda wewe bakwiruka bakuze uzi ukuntu ngaha bamubaza kumbwira ati bansaba baguye mu nzira ngo mungu wose ngo waratsitaye baragwasha bakwemera n'ubukara bwawe bamusenze wirabura oja kurondera umwe muri abo benshi wahisemo muri abo basokaje gira ngo ndabumate gufata bose muri sabawe uzokwikangura igihe cyakurenganye washaje wazanye imvi ijambo imyaka 120 akabutindi kandi afite ari umusore kabaye kana vyone bifatanije numva takibazo umvise ndakubwira hari umukobwa ari hano mwiza yapfuye atari nziza iteye neza byo kuri muberana aragukunda arakwemera bitabaho ego sindi mu mutima wiwe ngo menye urukunda kuko ndamuganda wasanga ashaka kurya inoti zakanagucika gane ngaho cyangwa afite umugira ashaka gusigira ubundi ukagenda wiyahura nukuri ntacyo byongeye hamukundanisha banyasha hatangara mama impamvu ari kurambaza ibyo rukundo byakomeye je nibajije ukundana n'umukobwa hazogera igihe umuzana mu rugo erega ni inyungu tumwemere tumushimire mu bane sibyo umuryango wacu wahoye so reka ndakubwira ikintu byakajambo wumve witonze je burya igihe twitwicaye ngaha numva impamvu ari kubaza cyane ku byerekeye urukundo ariko ni ikibazo kumbe waramubwa ko tumye nguze kumbwira ngo byagenze ukusha mwami timu mwanyizeho kera niba yoba yagutume canke akaba yaciye kuri wewe kabitekerezaho cyane kubera ko nta mwanya ndabihera umwanya umubwira uko nta mwanya mfite sha umva gute mwana samahera bafite inoti nshaka inoti kandi zifite abaye ateye neza sinye ibyo ntabwo ndabitunze umwana genda gake genda umubwira uko nyine dukunda bapi amafaranga ariko mane nshaka inote manze menye kumenye nka kabutindi manze kujya gutya mvuga natunga umugore nzabikora ntiwambwiye neza nagiye sinizira neza ko ari wa wundi ari unitwa niwe nyine wasanze anga asa nk'igituzi yazanga igitumbura yisize ibintu byose umubiri wose honera tuvugisha ukuri sinshaka kumva iyo nkuru kurantera umbwira undi wese bya bintu ngo kwaba no kumunwa no kumumetso hose sinshaka kumva iyo nkuru ngabanje bintu abaye muzima ari kugakura sisure kumva iyo nkuru cyagusabye iyo nshaka kuyumva si taki wapi kabisa wapi
umuntu nk'uriya abona nakubwiye reka mbisubiremo nitonze nawe ushatse umukobwa umusanze muri buwate ahora ajya muri buwate basura mu mwanya wo muyaga muyaga ari muntu mukatera nakuyemye simbishaka Size kandi umusanga yisiga kuri ya makeup ugasanga abaye nk'igifukera ahora yisiga buri munsi wewe muri abo kabaranywa inzoga ahora mu kabari uzabishyire mu mutwe supermarket ahora mu isoko yidandaza uzi ko nawe uzaje kubita nimwe ejo y'undi baza ko abandi baza kugura bagafata nago mbeshya ariko umushatsi uvuga ati uyu mukobwa ameze ndetse ndabona bimbereye azahora kubereye uko nyine nta kindi azakora ni uko nyine amubonye ndakubeshyera maniga tugiye kura yize barara ujya wundi urazi ko twamusize muhira acunze urugo kabana wenda kwemera yica baginga tumushiriye amahera ziko tumushiriye amahera nawe aduhe umuzigo nukuvuga umuzigo bakituduha ya diru ndetse bapanze amafaranga baza kurungika umuzigo ukaza umwe ni muri ikive witundi ni muri van ucupfunira mu mavi okay karabaye kabisa jewe bayamurye aye ubu ni amafaranga atagira ingara kazi wampaye kabisa je ndakize ndazi cyose ibaza kwirukira mu modoka ndazi imodoka nazo baza kuzana naturazi ko twayisize hari na turasiga inyuma bayizana kandi nazo bafite Save witi batubwiye na vandere ngasohoka n'abandi bazanye na vewiti bazanye bazana amaguru mu bandi basore bose go boss ndabajyanye ahantu tugiye kwidira kwidiri muze kurya ubuseriye umuntu tugiye guhura nawe afise abandi basore yewe n'umukaritasi n'umukaritasi uzana swi baramugira swa bajyana ibora ya vewiti batubwiye azabata shutera upfuna urabyumva ababodi bose bazanana wenda kwizeye cyane go marese bose ufunagure mugeni musiga sawa sawa arakazi kamene niyo bazana 10 bose arahondagura amasaburi 10 Gitega Films za production tarwa 5 amasaburi 10 Gitega Films munzira tugenda bodigada ari kumwe nayo ni moja cy'umutsiko nawutsa uzigo nguyi ndipe ahera washitse kuri mirari yes mereza ari bavuga yuko yashira kuri account unzanira borotero yaho wayari mafaranga mereza na kugipapuro si borotero shaka yashaka ko mbonye umuzigo uzigo nguyi ugenda wizeye ndawizi nzi kunyereka borotero sawa wayashitse uretse kandi mereza yashaka kuri telefone yarongikere ndashaka kuri telefone sana nshaka kuri telefone ndayaguha ike amayaniyo nshaka tunga imbunda kwambara kabiri usanye imikino dore ingwara yiruka basigarana muzigo barawusigaranye bose yagiye kare urebe munduki aratsinda none urusase kwanje wenda kwizeye ndakozesha bose naribi ngakosori afu ipunsi kanu kiyoshe josi gakebuteje nta muntu bireba mwibanga bose avuga gute ndakwizera katamugika nta byimbunda akarakawe abayihuta umwana akoresha aramunsi muginga arapfuye twigire bose ikiyazi censirata fata kayira mari abandi barayiriye bose agenda yiruka baye muzima cyayi wakiruka muri ni bature ashaka gukererwa uyu mugati ntabwo bamurutsa yabo mugati yagiye kuriya kamiye nababwiye kuza kurira mu restaurant ubu rero musigaye musoma mu kazi karabaye kandi undi uravuga utagiye muri restaurant kurya mu rugo uturira mu rugo cyayi gute murya mu rugo barakarya kambere imikate bana ndabambaye neza kurira mu rugo munywera icyayi muhira bari mwagiye gusenga basenga ate tekura umugati wiguriye bariko bararira barakubesha nababwiye kuza murarira mu restaurant mujya muri restaurant muragura mukazana mu rugo cyo kuriya mu inzu yanga si restaurant ni ugomba kuriramo n'abana banje ni igizanya byo kuribwamo ni ngomba kubira yavomeye abantu amafaranga babonye yanikira angura ka cyane ndakagasukari akayashyira mu isukari ikwiye mu cyamunashyira muri isukari kwezi ko mukora amafaranga menshi mani
Gaba. Ngama sinde mwike. Nasiri musa imagine kubibanira akagati kamugatondo. Rwanda. Kanje gukuriza muzu. Toka jya kufumesura kuri muzo amusenzi. Bazanamu. Naye yenda ushaka ibidakoze ubikore nabyo nzare kugenda uko nibindi. Pana kujya gusenga bapi. Icara kutazindutse. Musanga ni musangitse Ni ikibazo. Nyakara babindi kora. Kora byose rusanga imuzanye ati aho haiza mwanitse zitamesuye uzivana. Reka ngurye bana uguza abasenze bana reka ngurye. Wonge se muri restaurant indya zose zira nizo ngira umwana wana. Birifata neza. Abaginga banarya neza kandi. Amafaranga bakoreye. Bayabana. Cyane ndabona mwige myimyisi. Mugiye kumbona. Ndakurikiza nyoko naso. Arabakurikiza iki? Nyina nase. Arabica tu. Musumanja. Basoma mu restaurant. Kana amafaranga asana nyina yarye. Narugusa. Naye barunyitse barya yarye. Teno mwakira mu restaurant. Wino mwana nta mu rugo nago bateka. Mungu yararya muri restaurant. Inzara itabitiye mu rugo. Karabaye. Nzoba murambona. Bakimuka bakineriva. Gute? Aho mufa mwese mukafaho. Bone bacu mugani ngo ikimana ifatanyije ntawe ubasha kugitandukanya. Uyu uri kwisi nyagasani ntabwo apfa gupima itakuye amaboko. Uko nase ko mwishura. Abekana. Ngenda kumara ukazi wiwe. Ye kuri abandi ndetse umaze guhemukira mu nzu. Yamukina ushaka kujya gusenga. Ndetse iminota igera kuri ngahe. 7. Umukobwa ndetse aragiye gusenga. Umugingo amaze kurya byose arabimaze. Arashonje. Iminota 7 yose yeze. Nta kindi. Yagereka njye gusenga. Dore ngo arafatiraho ndetse agasiga urugo. Akajya gusenga atabyemerewe. Uyu nageze mu nzira agenda asanga arakantu yibagiwe uyu nawe asohoka. Mama yangu baracakirana. Nakubwiye nguki. Matwi Kugure siya kuko kabugirita. uri muragenda ugwaye ngwino umbwire. Njye biranyihaye umuntu. Ujya winde? Vaye hano vaye. Uyu mwana namutse nutse uyu mugabo ntago yavuga yamuhitana. Akurigiriye. Uretse gatamusense. Urundi avuga ubu mukavugiriza ubu. Rekura. Ndavuga kavugira amusense. Ubu ndavuga mukavugiriza ubu. Ni ikibazo mwansuzuguye. Ivyo ndabwira byose Nakwerugatse gusenga. ngicisha nyuma y'amatwi ubu. Yo mana muyireke ujya mu mana gutamusense kademse. Bwe mwana mwamugize nk'igikoropesho muri ibi bitawe nivyo bizara Yabinje nabaza kumbyutsa mu gatondo ngo mpinduke ngo njye ahantu hashasha ngahaki ngo udahakera. ana. Amusense. Nyoko wanyu naso nibo bishinga kuma basenga. Karabaye. Igituma mwapfuye mu birumbi atari cyo mumara. Babisha basenga ubwo namwe ntacyo muzamara muzabiro na muzapfa ntacyo mumaze. Mu muryango muhora muzotupfira mwiye. Matime. Ndaraba. Senze gusa sha mama yangu. Ikobwananye. Ndakubwira ni wumpe n'umutwe mubi. Si musaza. Nubu ntarata. Naratana. Tije murambo ni. Ndamuhitana kandi agavuye mu rugo nta minota 10 nagiye cyangwa veni ngo ndarata. Ikobwa wahageze aho mushisa munumva. Muneze sebesha. Mubamudafa je no badashwe ruzira gibanye. Nukuri kimara mbwa ngo mbaruke naba aruka batekana atarigeze abamira. Afite umusha amafaranga yabo gusa. Aho yanga ryoywe nari mararya muri kano kanya bamwatse. Asase neza arashaje. Ibi Papa n'umwana. bikoze gute? aha binafashe Siga kuri proje. Okay ndabibonye. Nabonye byose wakoze mbarira. kwereke neza Umwana akurikira imitungo ya panetije amategeko mezima ya leta. Ariko andi mitungo icinyuma papa camo bapfuye bakanahera. aho dosiye nabisinyeko byose Umwana atazi. Ayo bera bwazagira gusanga amadosera yamanukanye. Usanga bigendeyemo. Deri mapuro. Kira kito. Umwana bayabaza. Sawa. Ari bizima. nayibuje kure yose byose birihunga Yose ni bizima. Papa reba. 15 millions. Karabaye. Ok, ça fait 60 millions. 60 millions. Franga bacire. Bikoze neza. Bimwe by'ubujumbura wabizanye. Byose bara. nibi Abira. Okay, sawa. Arantari wabona ariko rikamanze nkwereka yandi harira nayo. Ibi je vais classer
ndabishira mu bindi abishyira mu bindi papa arimo arabara controle technique tavyose bari muri controle umwana yakoze ibingana iki umwana era papa dore kuna muri banga papa nugira ikibazo rwose byose iri ku murongo umwana ahomba ngira byagenze rero se bangu yarakwemereye cyangwa yaragwakaniye karabaye kasibira sha kushavuye nkubaza vuga ngo arabizi uzi gahunda ni inkone ntakora agira gute birarenze ararwaye gute ntabwo arakubagana umbeshe nisugiye umuhungu karabaye kwengera kareo kwe ndavyibaza ni ukuri ko Imana warayobye inzira nagize ndavuga nemeje kundo sivyarimwe wose umwanya nta mutima agira bawuteye mikoroshi bashiramo ingoroshi dore umuntu agiye gutongoza ukuntu yambaye barankatiye kwera bunangire no none jingiye kubaho nose ndabakunda mukunda je no kuri ntuma ndamuhindura ni ukuri ko Imana basambwiye nambaye rumbi ndayambara asigaye yambara ijipo akayishyira mu gatuza uriya ijipo yambariye ni mu gatuza ndetse ndetse rwagati kuza gutongoza si ikintu abakobwa b'isi mwaratuzuye amayeri yambara imisaraba kandi ntayatunze arajya gutira ni ikibazo gusa wasanga ari na seriye gusa ariko nako seriyeze gusa ukuntu yambara ariko shaka byatuma umwana nk'uriya muri bakavuga ati uzi gano gahunda iyi gahunda ni iy'abantu bose nakabuti ndarira ikibazo bise papa wanjye ikintu ngomba kubaza urabona itangura ndetse unandondera akazi ubwa mbere nabona nyine ari ibintu bisanzwe ariko kugeza uyu munsi nyine mbona byarahindutse ukuntu bwa mbere akimutira gutya akazi byari biryoshye bose bakurinze biba byakomeye abonye musike mugenda ni nko kandi kina cyo takunda gutara umwana atangiye kwikanga papa tamwijura agendana mu nduki birakureba sibyo wa mwana yakoze akazi kawe kandi gatakore ukakareka akamubyeyi karaka mubyeyi suryo ukabera neza koresha bisa ndayaguha yego nyine uwo problem kibazo ni iki aho umunsi papa twaherutse ugiye kuryama ndiwe mwijuru ko tutigeze tumenya ingene wagiye mu ijoro twamenye ukuntu watembereye mwijuru ukora kahe kazi ubu ni ukora akazi ko kubura nk'abantu gasenga Imana abamarayika ntabwo batubona yamaki none mubona mufungura je sinzi bon ndabaha ibyo mufungura urarya faranga urambara inzu nta kibazo none ikindi n'iki mushaka iki kintu hari amadosi hariho ibintu utategerezwa kwinjira hariho utabe mu ibanga ibanga urabizi papa nk'umwana wawe nyine hari ibintu ngomba kubanza nkamenya ngo nijye nkajya mbikora nanabizi basanga upfuye nabizi wagiye mu ijoro nabizi bituma afise abarinzi bita bodyguard don't worry nabi byagenze ntabwo napfa ndetse abarinzi bakeka banyicishije oya hari amadosi wotinjira kora ibintu nurakura uracyari umwana iye ukorera abari byo ukurikirana gusa ibindi fata pose twabifuye hagarika umwanya umugabo wanje ibiki agutiramo amapolitike wasanga ari muri gutiramo amapolitike buri munsi kundi oya kuri kwa siko nta nagatoye kora ivyo nagutumye yonyine ibindi ibivyi wanje ubindekere ibitakure ubiye hose uraza ko turumvika zire ko twumvika nabanje kumuzana buke kugira ngo yose kaswite ngo cyeno batanye wakati doba mgiye gupfa kwira ngiye gucendera ndimo ndagenda nonda ndeba yega nta mwanya afite uriya mugabo yarambwiye ngo hapi menga ni inkone ntabwo bikora none ikibazo kintu n'umutima we ntuhinda ngo tipu ngo papa ni ikibazo ntabwo gita ku bakobwa Imana abazi nk'abapagasi bakora ibwami abatwara agaciro nacyo nta kimwe nagupfa wigire banze bagutuke nawe wumva ukunetse agira neza yakandagiwe n'inta na kosori intama urumva nawe ubwo mbugwate kandi sanye nabizi nyine nzoza nyine renga arwaye mu mutwe ntabwo arwaye mu mutwe ariko ikibazo ari mu kazi kenshi cyane ntabwo abasha kwirekura ngo se ngo niyakire we naramukire dore ukuntu aza ko yize igitumbura yisizeretse amavuta menshi mu maso agashyiraho amakoto amara gushyiraho amakoto agashyiraho amamesa mu musatsi si ibyo nyine gusa ugasanga yagiye za jeri zose mu mutwe akarundamo basi ngaragare neza basi wanze umuhiga ku mugenzi
gato na hato nyene wanzunya mwereke ko basitabimufite manze basi mwiganirire niba nako nguzaciye ubusa mu basi mubeshe tiputapoka itekana ryo hari icyo bitwaye abako bamagira inama umungu nakwanga ngaragoye ituma no kujya kumuraba mu rugo mu bwaze nta muntu uri mu rugo nta wari nogera mu cyombo banze phone ni boro ye hejuru genda murindira ze fungura ishati niyikoramo n'akazi kawe bazagufata ku ngufu nganigira ubwoba abanye biteye nabi afata umuhini ati toka genda agata kwirukana nta muraga bangu tugifite muri iyi minsi ariko ari kazi bana cyoza atagufasha neza ngo yarahangayitse kubera iki byaramunaniye kujya kwivugira ajya kureba umwana umeze nka pasiteri abajya gusenga ndetse arya bita gutahana ikanyarira mwamuruje umutima mwizere ukuntu yambaye umukondo uri hanze dore agatuza ni hanze nyine ndimo naziriba ngo aje kureba umuntu usenga Mana kuki nabashije kwambara ingutiya narumbiye ariko ubundi papa kugeza ko bintwaye ngitwe ngo turakubaza ngo ibintu byinshi sinzi n'ikindi ubundi nyine woho kugendana inkoga papa biremewe utigeze ubundi ukora iki tubwira ukora iki tumutwara imbunda papa atazogira nabi ubundi uri mwiza cyangwa ngo igisoda ntacije umwana wa gisi amahera akora byose nawe yamusirikare kira kubera inoti ituma abari mwiza gutuma amafaranga mu mbuga muri abasirikare bivuga bakupate toka wacane ko baze byinshi ukora akazi kanjye napana kumbwira ngo ntwari impo amafaranga kubwira ko wakoze kose gute ko ikoze ku mafaranga kandi amadosiye ajya sigaye tuzo yanzaniye abantu kusinzige cyane kandi madose abana basigaye bazabye ibintu barenze mu byafata amafaranga marango bati nota katava amafaranga byarakomeye gucanga amasabwe ico uyu mwana wabo nabakire dore mu kujya kurya niba atari yabuye ntumbaze Yesu umwana agenda papa aramututse yaje akona futi zurutse yiberamo iwe cyangwa ruhari yakunze yapfuye bite di karibu disi aha kuri hano wangu naje gushaka ndakubura kubera mana yaje nyagasani buri iki umutima ushaka urumva amagana agurishwa itabi arakagurana itabi niko wabyita iki umutima ushaka amagana agurana iki itabi nukuri nega amatwi unyumve basi mfite ukuri kwanjye kwiruye ndimo ndapfa byanze mukobwa sawa Debora njye ndakubaza ikindi kintu ushaka mfite akazi kenshi barira urabate jiwa rutse wonje ko ndawiye ari kureba nde kubwiki ushaka kureba icyo bisoje kundaba kugira nyine namenye ko waje kundeba nambonye ushaka iki nyine niyambiye unataka nikufanyize kitu gani mbazi Kiswahili mama yangu ndagapfa ushaka cya mwana nize neza gutaje kuraba jiwa bore jiwa ama ngenda kubaza ibintu hari kandi twatwe dufitanye n'injye nawe abantu babakire nk'abo bakura amafaranga buri munsi ni gahunda na gahunda nayo gusa nategereje okay sawa ndembwiye kambwira hanyuma imbere yo kumbwira kumva yuko umbwira ibintu byubaka kuki nta ndibaswa nta dirije nkina n'abakobwa sadi uta byamva bize apana ibigusha abantu abakobwa bose nibigusha umbwiye ngo ndakwemera ushaka senkani ntayo senkani mfite 5 Burundi ushaka senki samiri mfite senkani asanzwe mfite akantu ushaka kubwira basi batega tubwo okay sawa ndaje unatumwe gusumbarira ari wewe muri imiti twaraziwe mama yangu uzuko ngiye kurira agize gute are nangukunda mama yangu no amajambo uri kuravuga arabera abandi benshi nzi bakiye kuyumva atangiye kwiraza Nyanza buri mukobwa ngo ndagukunda bayemeye byose nabwiye ati ryama manzi ngiye atayirukanga Debo shaka ntaho resivyo nawe Debo sivyo ndagusavye umbabarire nta mwanya mfise yo kuja muri fise umutima nakwemera ari ku mwanya w'urukundo ntawo maso aba ari umwana w'Imana reka dore kuna mureba reka ndekura we
utancumuza turabana utancumuza debo ndakusabye kura debo debo toka debo nuncumuza debo yawe debo yakunze ndagukunda kibazo nk'umuze kutarira se makabaye ewe urukundo rw'abakobwa rwagase amarira uyajani wanyu karabaye muri abahungu mwese murwaye ndakabatuye kano gasinema abamurwaye imitima abo ataguriye gunyuka ugasanga yari ingingo zidakora urumva babandi mwakandagiwe n'inama nakabatuye gatanu na ara namubonye umunsi nyakupfa nyagushahurwa jatura nitiranwa nta muntu witwa nakabutira 5 uyirebera ibintu izuba abayihuta cyane tugaruka n'isi mu rugo ndetse kuri wa mukobwa uhangayitse afite tonto wiwe agafaranga kabariyera gafite kose yarakabonye akeneye ukarya wenyine ndetse sukuwejya wenyine gusa byonyine nta kintu batakoze ndetse bitwara neza ntacyo bamwimye ariko akeneye kugira ngo abarye yose na bose banaceho aje tonto uramubona bea ni sawa muzere sawa yo sabuni kumesuzia mishambara wayo karabaye ndayivanye isabuni no kumesura mu rugo isabuni yagiye akoresha amesura imyuzuye baramaza ngo yavuye ure witonze hano ne ubu rero byose ni edimo ni wagejwe mu rugo ngaha karabaye binambara amwatu yabatabaza sura kubasaba isabuni tutavuye imenyera yayiguriye abigize intambara akoresheje mu rugo nabwo ni intambara karabaye uko muranyumva shaka kumesura dimo ni we seruko mu hirya garamfura asigaye amutira na petit frère ni wose ngo niwe ngo yi petit frère amuguriye iki isabune kumesura bashoboye ngo simeo byangutse twamba byaramunaniye nabwo mwana atangiye kubizira no murasubwenge neza nziko namanye dose ko atubwiye wapi na sabune tugeze kwishakira no kujya turabimenya isabune ndayiguze indobo ni ya soni yanjye cyangwa ayo mazi tugusabaye ayo gufungura wapi ayo mazi nayande yo aho usanga wagiye kugomba konona amazi wagiye kuyavuma ku iwombo yanjye mu mwonga hariho mujye hakurgira mujye kuyavuma hanze muyazane muhira karabaye twamusaduza ukuntu Elizo ayinyishe amafaranga menshi amuginga amafaranga leta ukaza kubona tatawe umunyana amazi umunyana mu mwonga ucuza kuvoma nasajya kuvoma musazi we ayo mazi ongera umesure namene nsongeye kuyavoma dore uko ameze n'umutwe nzoba amenye ibiro bitwa mwega nzabamena umutwe isanga amazi atari babigendera mukandangani kwa se ni kwa nyina imitungo ni asa ni ya nyina winitonda uzuragwiza intuze y'amafi kumesura mu rugo impaka bajye kuvoma ku ibombo hakuririye ni probleme murambona uyu mwaje kurya imitungo yo muhira gusa ntaga byitwaramo neza abana barahangayitse yose bizagenda gusa simbizi gusa ikibazo ni kimwe dore umwandisi ni muzore yambaye barayitoje ni tonto wiwe n'amaraso yiwe niba atandetse musaza wa nyina yaba ari muri umuna wa se simbizi gusa cyangwa mukuru wa se ari makano ndetse n'ikimenyimenyi umwana ahangayitse umuntu uri kureba sinema mwese mukora ikintu bita subscribe kuri GITEGA cinema cyangwa GITEGA film ya production nako production agirimo GITEGA film urebe cinema mwese ujya kuri YouTube GITEGA film cinema biriho gatano kandi kora subscribe like ishare ndabakunda cyane n'ikimenyimenyi mane barinde cyane bonyirangiye ariko ndabakunda mwese aho muri muzajya mwijuru uvuga ati haleluya usenga udasenga Imana ikubabarire cyane yari kabiri ngatu no munsi w'ejo nayo turayifite